di nyegi Geo5 ki router tun sawa di kola ani kamje nyendi yi ani ranzu ki nyewu yungure nye tingidu ani honchin nye 3 yama chen tapshe tani nga da Geo5 ki ani device tun sawa di nga raso ani tende doshtu tun sawa di your personal hotspot na nirwa Geo5 gach ani anda di tun sawa di la ani di resha cylindrical resha sobda di kam gaji yorwa shugam gaji cylindrical sobda resha ani digi khonze di gumu shidong ngapchu tisha ani ngozo anda gumu chingdong gubja gubju gogu teyi gumu nidong do chiresha ani di Geo5 ki ani di nyamdu ani pe sim card di ragdu sim card nyamdu chirwa tadi ngozo kachan jiksi wo hande rashtwe tadi kachana nyamdu chiresha den lochstu wow da ngozo ki gyoshu tasha ana ten sawa de nala ngozo ki packaging bed kora mada shu susha ani di thambu ni ngodo chiwa ne den do shresha create your own hotspot ani di hotspot se yore ani nangi wifi na shi router ani mobile mangbu thuye yota ani connect up to 10 device lani da honzu gi da de la honzu mobile device chu thuna digu use lani honzu dinan tisha ani ine anda dile manga thuna digore ine thuba ina khaji sina internet ki shuze jorwa hondi discord dure ani dendo shesha nyama gamsho de la ani sumju do tisha honzu gi da anda dinan honzu ki wata sha ani dina battery 26000 resha na ni battery ni don't to get mAh resha milliampere and chuzunga dangre do slasha 5 hours of usage in tisha and support micro SD card up to 32 GB lan resha GB sumsoni ani micro SD lo etu ani di file sharing da de share chidure ani dinala enables GeoWise lan resha GeoWise ti kharsana handa honzo mobile ki ani phazu ke kije share jurwa phazu phone ba ya da de 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 chang honzo ki an dinyamdo an mobile chtura honte la ni honzo dile injimi je an 3G de ko yo mare ani GeoWise le solution ani honzo dinal phone namju phone ta wana shi chibu jigya ti ta yore ani suite of digital service tadi how much digital service na nye dana di sare and the application din do and my geo lani hodi sare andinal din do shlido device the size des shadow stu yamadam sina packaging yabu chisha wow kontu ten sawa de yarge shushtan sha tadi onzo shula siura tambo zo dinal kari yo chiksi do chero Geo5 5 steps to be connected dashirwa ani kandes kotu uyme jiro device de kache ani kandes ngode ro chresha konjo gi dishugudi andi lotune yago re ani di kanda pyeje dangdan kande image dan kandes di tugo uyme jiro on chazan yore dinala onde chresha ani Geo join resha Geo join lady dire anda ni dingal ngodo chiwa dara re ani phazu phone da ani video call che de yora on de lochre an phazu video call chena de chere ani di application de luna ani download and install la do ani application install chi dina mobile nala and the warranty card ani dendo stu ani router di dendo shresha Geo5 ki turn sawadi andi ngala zo papa de kon tawra kande next do chera andina kari LCD stu dila sawa dendo shresha tuning ba dila LCD yo mare ani LED light ran re anda dila ni dendo shresha
아니 디 술라 WPS che WPS tilana karsana Wi-Fi protective security lanre and di khachersana internet phaso thuye chedure and di thing sumsne baina ani Wi-Fi ki ani protection di ani enable chegre and di gi ani power on and off kaji minde saber che gaji ani button di del du ani USB ki port tu dargi gwe cherwa ani di khachersana ani power charge che 라 배터리 차지 체 아니 니와델라니 테트링 체 안다 파주야 디나로라 니 인터넷 체라 인터넷 디 아니 컴퓨터라 투웨나 아니 컴퓨터 나라 디오마라 안다 와이파이 메두고도 아니 테넨 더구 디 투웨나 아니 인터넷 파주 투레 온도스레 아니 숨바딜 카르스나 안디 컨피그레이션 체인지메 and the korangi ani setting down lo yanchik passport change wona da ani SSID da de zo de change wona ani tidi phendogre targu de computer twin ro and design in India resha made in Vietnam resha Vietnam ne sujo resha dinal chasang zo gi Mac ID da dun samwa yore dinala ani Wi-Fi ki number cherwa SSID che ani passport detail yore susu khadu pejana na ya chik passport temperature na dilution de wore yemna susu rangi ya configure shirwa chen gyo ta na digre sim card di ani Jio ki sim card den dos ligro tanya da activation cha na mena hamuso activation cha mena ne ngozo ya sim card ngaranga che da Jio file ka je sim card na activated lugi ani anda ine tamode tas shura khane rashte 아니 들어가서 activation di 강에 찍으면도 안다 activation di 추즈 니 숨스나라 아니 activate 돌을 인사도도 간신나 들어가서 건조기 디 건조 안다 파티 디 아니 도큐멘트 디 아니 아धार कार्ड 제 주고레샤 아니 파르다데 가고 스테 오면도 건조기 바이오메트릭 치기도 fingerprint scan 치 아니 activate 치셔도 아니 sim card di 안다 micro sim 데레샤 아니 micro sim 디 micro sim 루사체 and the SD card such a micro sim di ani site ne de slu ra de slu resha ka jam ati di 갑자기 야부터 차고 같이 두서 말해요 resha pani tawra da di sim card da slu ani sim card di nyam do le jo re sim card di ani terga sa da sim card de la ani activation de zero handi ani lelo shush ta sha khunzi ki biometric chine biometric chi do lana ani fingerprint scan chi ra khunzi fingerprint scan chi wada nam sa rang ki ani su rang ki ani aadhaar card ya te jo chura ani aadhaar card ki number de ta ne khunzi ki ani fingerprint scan chi re fingerprint scan cha sa do khunzi ki ani teacher verification chi sa re ani rounds ani call chigo mare verification call da de chigo mare ani kora activate chujeni sumna la lochin activate chadure ani digi ani tawz on chin chik tawra khane de and the power on and off pare de re din nem ro te shudura nem ta de sin ani signal de den dos to Jio 4G ro ani battery de den dos 27% hasha kachini sabdil hasha ani Wi-Fi ki signal den dos to and Jio 4G la ni signal den dos lig to ani adda de la kari abu sen nyama ta bena nyama de la ni ha umdo ani size de bisi bana size de nyama de chung do compact to ra portable ki de do ani this to do ye nyama de the tabache and this shirt tansha Russia and the problem the carson dinala that the nyama de la LCD amaro lora bargora ani dinal chata den do style to ani da de la cardusna den doch the card di na card kebe dusna ani the battery khazu yu magic ta ya bustura gaja ba 어떤 것도 뭔데 야부도 아니 시그널 디 야부 통도 시그널 가주 유메 축치 중 가주 유메 되면서 하고도 냐만들라니 장국 바와이나 아니 슈 야부시 아니 무부바나 아니 오스셰 아니 마오베나 시그널 보면도 라야 되는데
dinar mo zegi haguda khande me shera ani shaba dinar ani wifi signal haguda wifi ani WPS lai di hande dendo shre di mo zegi dendo nim gro sumla nemza geo5 lani che WPS activate lan te so WPS active ta diko to ani lamsa laptop ta de na lamsa connect chiwena lamsa thu gre di connect chadi gre ani nemera session session kora automatic me chadu gre jiura and WPS ki di jura on the activate kora deactivate chadu gre no desresha ani overall yabudu tani ada di mobile na chitun tawra kandi restun mobile den do cherwa andi na wifi na pe wifi na ani dina mong bosto an childi fa geo fa di do di tura password di shogun wala yore password di loop dina den do sture geo fa di connect chasa shoda ani dina dungre and the device kazu tu mejura and the device chik tu do mobile chik tu shas la gore and the ni sum kazu tu na de la dungre dilu re and phazu ke shela na geo 4G voice la lo re the internet yama dugu me de thongudo internet traditions geo 4G voice la chi and download chu ki re ani di download chi wa ani hozo calling che da den sama den chi du re nima thangbo de la hozo and geo join la re ani and the shul chen chen da and geo 4G voice la ni and thong do hon re and geo join details nima and application di ani kyo do hon chin ani geo 4G voice la ni the zo no hon di ya bo le la shu cha sha okay lo chirwa di lo chishan di re lo industry antina habdu stin ne ju gure configure chirwa ani configure chishan di gure configure chine indi chela ani mobile device chigla machine the phone ta yo mare phone ta ya da de zu ke ju ra ji 4G voice le de ani device chigla mach phe dang tu mare and mobile chigla mach ani mobile changma la ni jio 4G voice le yo mare notification ani one time password di
the configure on share and din name ko OTP slik re OTP le nen so na khab di activate charo bure ani di mobile di ani phone ta na den sa che yore Geo5 2 ga ji da thwen sawati ki ngodo di zami ani round sanda di Geo5 4G di ani no joy na ani lol joy na ani jimi like tiro chi ani chamba ani mi chamba la jimi ji ani share shiro chi ani mi chamba la pen to samu to ni ani next di ani Geo4G ki ani ngodo ani ship chawu chi ni ani diga la ani da ni di chamba chi so yi on de la ni da digi ani ningba da thwen sawa ki ani comparison chi gi ani khari kange yo ba da hon de ga la ani shigi ani di injime je ani subscribe na ro na subscribe shiwa ina ani and the next ki video di khari kari me de ani khingi re ho do shre la so ani tuje nang ani phegelo